Možemo sad da počnemo. Dobro. Rekli smo da ćemo danas da radimo vrste tužbi. Znate sa ranijih godina studija da se tužbe mogu klasifikovati polazeći od različitih kriterijuma. Vi ste radili klasifikaciju tužbi polazeći od toga koje pravo se tužbom štiti, pa ste tako govorili o tužbama iz stvarnog prava, tužbama iz naslednog prava, tužbama iz porodičnog prava, tužbama iz obligacionog prava, tužbama za zaštitu autorskog prava. Znači, to bi bio neki materijalno-pravni kriterijum za podelu tužbi. Znači, polazi se od toga koje pravo tužilac želi da zaštiti kada podnosi tužbu. Međutim, ono što je za nas relevantno u građanskom procesnom pravu jeste podela tužbi polazeći od vrste, odnosno karaktera pravne zaštite koja se tužbom traži. Pa u zavisnosti od toga, ako pođemo od vrste pravne zaštite koju tužilac želi da postigne tužbom, tužbe možemo podeliti na tužbe za osudu na činidbu ili kondemnatorne tužbe, tužbe za utvrđenje ili deklaratorne tužbe i tužbe kojima se traži preobražaj nekog pravnog odnosa ili konstitutivne tužbe. Znači, podela na kondemnatorne ili tužbe za osudu na činidbu, tužbe za utvrđenje ili deklarativne tužbe i na preobražajne ili konstitutivne tužbe jeste izvedena polazeći vrste pravne zaštite koju tužilac tužbom traži. Pa ćemo nešto najpre da kažemo o kondemnatornim tužbama. Kondemnatorna tužba se drugačije zove tužba za osudu na činidbu. Jel čujete svi? Dobro, okej. Znači, kondemnatorna tužba ili tužba za osudu na činidbu, zašto se tako zove? Zato što tužilac tvrdi da ima pravo na određenu činidbu, odnosno da ima pravo da tuženi izvrši određenu činidbu prema njemu i predlaže, odnosno zahteva od suda da naloži tuženom da tu činidbu izvrši. Kada kažem činidbu, ne treba misliti samo na činidbu u smislu činjenja, to može biti i neko davanje, recimo traži se predaja određene sume novca, predaja određene pokretne stvari, traži se određeno uzdržavanje od činjenja, na primer, tužilac traži od suda da naloži tuženom da ne čini nešto što bi inače činio ili da trpi nešto. Znači, sve to dolazi u obzir kao tužbeni zahtev kod tužbe za osudu na činidbu. Znači, u pravnom životu to je najčešća vrsta tužbe, odnosno tužba koja se najčešće sreće. I iako se ovom tužbom traži od suda da naloži tuženom da izvrši određenu činidbu, ove tužbe ne treba poistovećivati sa obligaciono pravnim tužbama, jer ovim tužbama se može tražiti zaštita bilo kog prava, ne samo obligacionog prava. Znači, to što se ona zove tužba za osudu na činidbu, ne znači da se ovom tužbom štite samo prava iz obligacionih odnosa. I tužba kojom se traži predaja stvari, tužba koju tužilac podnosi i traži od suda da naloži tuženom da mu preda neku stvar. Tužilac tu tužbu podnosi zato što tvrdi da je vlasnik te stvari i tuženi treba da mu je predat. Znači, to je tužba kojom se traži zaštita nekog stvarnog prava. Znači, iz toga što se ova tužba kondemnatorna zove tužba za osudu na činidbu, a činidba kao pojam se vezuje za obligaciono pravo, za obligacione odnose, ne treba zaključiti da se ovom tužbom
može tražiti samo zaštita obligacionih prava, nego se ovom tužbom može tražiti zaštita svih subjektivnih građanskih prava, bez obzira kom delu građanskog prava ta prava pripadaju. Koje su to tužbe, kondemnatorne tužbe koje se sreću u svakodnevnom životu? Recimo, tužilac i tuženi su zaključili neki ugovor i tužilac podnosi tužbu sudu protiv tuženog i traži od suda da naloži tuženom da izvrši obavezu koju ima po osnovu tog ugovora. Ili tuženi se nalazi u nekoj nepokretnosti bez pravnog osnova, tužilac kao vlasnik nepokretnosti podnosi kondemnatornu tužbu i traži od suda da naloži tuženom da se iz te nepokretnosti iseli sa licima i stvarima. Znači, predmet ove tužbe može biti davanje. Tužilac i tuženi su zaključili ugovor o zajmu, tuženi nije vratio dug na vreme i tužilac podnosi tu tužbu i traži od suda da naloži tuženom da vrati novac koji je dobio na zajam zajedno sa kamatom. To može da bude predaja neke stvari. Recimo, tužilac je dao tuženom neku stvar na poslugu i nakon proteka određenog roka traži od suda da naloži tuženom da mu tu stvar vrati. To može biti tužba koja nije usmjerena samo na neko aktivno držanje od strane tuženog, na neko aktivno činjenje, već i na određenu pasivnost. Šta to znači? Tužilac recimo podnosi tužbu i traži od suda da naloži tuženom da više ne preduzima radnje kojima se tužilac uznemirava u mirnom korišćenju svog poslovnog prostora. Ili tužilac tuži neki dnevni list ili neki medij koji objavljuje feljton o njemu i traži od suda da naloži tuženom da prestane da objavljuje taj feljton o njemu zato što se objavljivanjem tog feljtona narušava neko od prava ličnosti tuženog. Tužba kojom se traži iseljenje iz nepokretnosti, to je kondemnatorna tužba kojom se od tuženog traži činjenje. Znači da se iseli iz nepokretnosti sa licima i stvarima. Predaja stvari u posed. To bi bila ta tužba. Znači predaja nepokretnosti u posed tužiocu. To bi bila tužba kojom se traži iseljenje tuženog iz nepokretnosti. Znači, kondemnatorne tužbe mogu biti usmerene na neku pozitivnu aktivnost tuženog, davanje, znači predaja određene sume novca, vraćanje duga recimo koji je dat na zajam, vraćanje stvari koja je data na poslugu, vraćanje stvari koja je bila data u zakup, pa je taj ugovor o zakupu prestao, a mogu biti usmerene i na neko suzdržavanje, odnosno nepreduzimanje aktivnosti od strane tuženog, pa govorimo tu o negativnim kondemnatornim tužbama. Recimo, ova tužba kojom tužilac traži od suda da naloži tuženom da se uzdrži od radnji kojima ga ometa u mirnom korišćenju stana ili poslovnog prostora. Ja podnosim tužbu protiv svog komšije i tražim od suda da naloži tuženom da ne preduzima građevinske radove u svom stanu u vreme dok traje kućni red, na primjer. Ili tražim od dnevnog lista da prestane da objavljuje neistinite informacije o meni. Znači da se uzdrži od nekog činjenja koje bi inače tuženi preduzimao u takvoj situaciji. Šta je cilj ove tužbe? Šta tužilac teži podnošenjem jedne ovakve tužbe? Znači, tužilac najpre tvrdi da prema tuženom ima određeno pravo. Ja tvrdim da mi tuženi duguje određenu sumu novca po osnovu ugovora o zajmu, a da taj novac nije vratio. Ili ja tvrdim da se tuženi nalazi bez pravnog osnova u mojoj nepokretnosti i da imam pravo da uđem u tu nepokretnost, odnosno da iselim tuženog iz te nepokretnosti.
Znači, istovremeno, tužilac koji podnosi ovu tužbu tvrdi da ima neko pravo, znači pravo da mu se vrati novac po osnovu zajma, koji je dat pravo da mu se preda nepokretnost u kojoj tuženi boravi bez pravnog osnova, ali istovremeno traži od suda da naloži tuženom da tu činidbu ispuni, tu činidbu za koju tužilac tvrdi da ima pravo. Znači da naloži tuženom da vrati novac, preda stvar, da prestane da izvodi građevinske radove i tome slično. Znači, cilj podnošenja kondemnatorne tužbe jeste kondemnatorna presuda ili osuđujuća presuda, presuda kojom se tuženi osuđuje na neku činidbu. Znači, ja kad podnosim tužbu radi vraćanja duga po osnovu zajma, ja ciljam da dobijem kondemnatornu presudu, presudu koja će da glasi: nalaže se tuženom da tužiocu vrati 1000 dinara po osnovu zajma u roku od 15 dana od dana prijema ove presude pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ili kažem, tražim od suda da donese presudu, nalaže se tuženom da tužiocu preda nepokretnost ispražnjenu od lica i stvari u roku od 15 dana od dana prijema ove presude. Znači, istovremeno, jedna ovakva presuda kojom se usvaja kondemnatorna tužba, sadrži u sebi, s jedne strane, utvrđenje da tužiocu pripada neko pravo, da meni kao tužiocu pripada pravo na taj novac, da mi se vrati, da mi pripada pravo da mi se preda nepokretnost. I istovremeno sadrži nalog, zapovest tuženom da tu činidbu ispuni, da vrati novac koji je uzeo po osnovu zajma, da preda tužiocu nepokretnost u koju se bespravno uselio. Znači, cilj jeste dobijanje kondemnatorne, osuđujuće presude, koja presuda sadrži nalog, zapovest tuženom da određenu činidbu izvrši, vrati novac, preda stvar, ili da ne izvrši, da prestane da objavljuje tekstove o meni i tako dalje i tako dalje. Šta je cilj? Cilj je da se dobije takva presuda. Zašto? Zato što takva presuda predstavlja izvršnu ispravu po zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Šta to znači? To znači da se ta presuda može prinudno izvršiti. Drugim rečima, ako sam ja dobio po mojoj kondemnatornoj tužbi, kojom sam tražio vraćanje duga po osnovu zajma, dobio sam kondemnatornu presudu koja glasi: nalaže se tuženom da tužiocu vrati 1000 dinara po osnovu zajma u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ukoliko tuženi odbija da tu presudu dobrovoljno izvrši, ukoliko odbija da mi dobrovoljno vrati dug, čije je postojanje sad nesporno, utvrđeno je tom presudom, ja na osnovu te presude protiv tuženog mogu da pokrenem izvršni postupak, postupak prinudnog izvršenja, u kojem će sud, javni izvršitelj, prinudnim putem naplatiti to moje potraživanje prema tuženom. Isto i sa ovim primerom sa iseljenjem iz nepokretnosti, gde ja podnosim tužbu kojom tražim od suda da naloži tužbu da se iseli iz nepokretnosti, donese se kondemnatorna presuda koja kaže: nalaže se tuženom da se u roku od 15 dana od prijema ove presude iseli iz nepokretnosti pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ukoliko tuženi to odbija da učini, onda ja na osnovu te presude mogu da pokrenem postupak prinudnog izvršenja, odnosno da ga prinudnim putem sud i javni izvršitelj isele iz te nepokretnosti i predaju je meni u državinu. Znači, cilj kondemnatorne tužbe jeste dobijanje izvršne isprave kondemnatorne presude, koja je izvršna isprava, što znači da se obaveza
tuženom koja je naložena tom kondemnatornom presudom može prinudno izvršiti ukoliko tuženi odbija da tu obavezu dobrovoljno izvrši. Jer razumete ovo? Dobro. Ovo je jedna vrsta tužbi. Rekli smo kada smo govorili o procesnim pretpostavkama koje se odnose na tužbu, da za svaku tužbu mora da postoji pravni interes. Tako i za ovu kondemnatornu tužbu mora da postoji pravni interes. U čemu se ovde ogleda moj pravni interes kada ja podnosim tužbu i tražim od suda da naloži tuženom da mi plati 1000 dinara koje je uzeo od mene po osnovu ugovora o zajmu. Moj pravni interes kod kondemnatorne tužbe, pravni interes tužioca se ogleda u njegovoj potrebi da dobije kondemnatornu presudu koja predstavlja izvršnu ispravu i koja će se prinudno izvršiti ukoliko tuženi nakon što je ta presuda doneta, nakon što je protekao rok za dobrovoljno izvršenje i dalje odbija da po toj presudi postupi. Znači, moj pravni interes kada imam neko potraživanje prema tuženom, pravni interes za kondemnatornu tužbu se ogleda u tome što ne postoji ni jedan drugi način pravno dozvoljen putem kog bih ja mogao da zaštitim svoje potraživanje. Znači, jedini način u takvoj situaciji jeste podnošenje kondemnatorne tužbe. Tužbe za osudu na činjenje. Ukoliko ja svoje potraživanje prema tuženom mogu da ostvarim nekim drugim pravno dozvoljenim putem, a ne podnošenjem tužbe u parničnom postupku, onda pravni interes za tu tužbu ne bi postojao. Na primer, ukoliko ja svoje potraživanje prema tuženom, koje je novčane prirode, dokazujem nekom ispravom, menicom, ja ne moram da podnosim kondemnatornu tužbu u toj situaciji. Ja direktno na osnovu te menice, kao verodostojne isprave, mogu da pokrenem izvršni postupak, da podnesem predlog za izvršenje i da zaobiđem time parnični postupak. Znači, u takvoj situaciji ja ne bih imao pravni interes za podnošenje kondemnatorne tužbe, za vođenje parničnog postupka. Zašto? Zato što mogu da zaobiđem, uslovno rečeno, parnični postupak, tako što ću direktno na osnovu te menice da pokrenem izvršni postupak. I sami znate, ukoliko, recimo, dugujete za usluge mobilne telefonije, ne platite neki račun ili više računa, operater mobilne telefonije neće podnositi kondemnatornu tužbu protiv vas, nego će direktno na osnovu te fakture, na osnovu računa protiv vas da podnese predlog za izvršenje o kojem će da odlučuje javni izvršitelj. U takvoj situaciji operater mobilne telefonije ne bi imao pravni interes da podnosi tužbu kojom se traži da sud vama naloži da platite za ostale račune za usluge mobilne telefonije. Zašto? Zato što postoji drugi pravni put. Postoji drugi pravni put, a to je direktno pokretanje izvršnog postupka na osnovu te fakture. Operater mobilne telefonije može da podnese predlog za izvršenje. Ili recimo dugujete za infostan, dugujete za struju. U svim tim situacijama na osnovu izvoda iz poslovnih knjiga ta komunalna preduzeća ne moraju vas da tuže, a ako bi vas tužila ne bi imala pravni interes za kondemnatornu tužbu. Zašto? Zato što direktno mogu da podnesu predlog za izvršenje i na taj način da zaštite svoje potraživanje u izvršnom postupku. Znači, u situaciji kada tužilac koji tvrdi da ima pravo na određenu činidbu od strane tuženog
može to svoje pravo da ostvari u nekom drugom postupku, primjer u izvršnom postupku, podnošenjem predloga za izvršenje, tada tužilac nema pravni interes za podnošenje ove kondemnatorne tužbe. Znači, redovno, pravni interes za kondemnatornu tužbu se pretpostavlja, jer po redovnom toku stvari, ako imate neko potraživanje prema tuženom, a ne možete da ga ostvarite na nijedan drugačiji način, vi morate da podnesete kondemnatornu tužbu, nemate drugog izbora. Ali, ukoliko postoji drugi pravni put, kao što je u ovim primerima koje sam naveo, put prinudnog izvršenja, podnošenja predloga za izvršenje i pokretanja izvršnog postupka, u takvoj situaciji bi vam falio pravni interes za kondemnatornu tužbu. Jer razumete ovo sa pravnim interesom za kondemnatornu tužbu? Znači, on se pretpostavlja, on redovno postoji, osim ukoliko postoji neka situacija gde vi, kao tužilac, odnosno poverilac, možete da svoje potraživanje ostvarite na neki drugi način, u nekom drugom postupku, najčešće je to izvršni postupak i tako da, uslovno rečeno, preskočite, odnosno zaobiđete vođenje parničnog postupka. Sad, kada se kondemnatornom tužbom traži od tuženog da ispuni određenu činidbu, odnosno traži se od suda da naloži tuženom da ispuni određenu činidbu, traži se kao uslov da ta činidba, da to potraživanje bude dospelo. Znači, kao uslov za uspeh kondemnatorne tužbe traži se dospelost činidbe koju tužilac ima prema tuženom, odnosno dospelost potraživanja. Ali vodite računa, dospelost je materijalno-pravno svojstvo, materijalno-pravna karakteristika. Dospelost nije procesna pretpostavka za podnošenje kondemnatorne tužbe. Vi možete kondemnatornu tužbu podneti protiv tuženog, tužbu kojom tražite da sud naloži tuženom da vam plati neki dug. Vi podnesete tu tužbu danas. Danas je 9. april. Nije neophodno da vaše potraživanje bude dospelo na dan podnošenja tužbe. Neophodno je da ono bude dospelo u trenutku zaključenja glavne rasprave. Znači, ne može sud da vam odbaci kondemnatornu tužbu i da kaže aha, pa šta je ovo, iz ugovora se vidi, iz ugovora koji ste priložili uz tužbu, da potraživanje danas, na dan 9. aprila 2020. godine, još nije dospelo. Znači, sud ne može zbog toga da vam kondemnatornu tužbu odbaci. Jer ponavljam još jednom i zapamtite to, dospelost potraživanja iz kondemnatorne tužbe nije procesna pretpostavka. Dospelost je pitanje materijalnog prava, obligacionog prava. Dospelost potraživanja jeste uslov da vaš tužbeni zahtev bude usvojen. I zato je neophodno da dospelost postoji najkasnije u trenutku zaključenja glavne rasprave. Zašto? Zato što sud u podlogu svoje presude uzima one činjenice koje postoje u trenutku zaključenja glavne rasprave. Pravnosnažnost presude se vezuje za činjenice utvrđene u trenutku zaključenja glavne rasprave. Zato je bitno da je to vaše potraživanje iz kondemnatorne tužbe dospelo u tom trenutku, odnosno najkasnije u tom trenutku. Da li je dospelo u trenutku podnošenja tužbe, irelevantno je. Sud ne može ništa da uradi ako vidi da vaše potraživanje iz kondemnatorne tužbe u trenutku podnošenja tužbe nije dospelo. Ponavljam još jednom, dospelost nije procesna pretpostavka, dospelost potraživanja je materijalno pravno svojstvo potraživanja, dospelost potraživanja iz kondemnatorne tužbe jeste uslov
za usvajanje tužbenog zahteva iz te tužbe. Uslov da uspete u parničnom postupku. Šta to znači? Rekli smo da potraživanje treba da bude dospelo najkasnije do trenutka zaključenja glavne rasprave. Šta ako potraživanje nije dospelo u trenutku kada sud zaključuje glavnu raspravu? U takvoj situaciji, pošto je dospelost materijalno-pravno pitanje, materijalno-pravna pretpostavka, u takvoj situaciji sud tužbeni zahtev odbija. Znači, meritorno o njemu odlučuje. Znači, nema odbacivanja tužbe ako potraživanje iz kondemnatorne tužbe nije dospelo, a dospelo treba da bude najkasnije u trenutku zaključenja glavne rasprave. Ako nije dospelo ni u tom trenutku, onda se tužbeni zahtev u toj situaciji odbija kao neosnovan ili negde u praksi mogu se naći sudske odluke gde se navodi da se tužbeni zahtev odbija kao preuranjen. Ali, ono što je bitno da zapamtite, ako fali dospelost potraživanja iz kondemnatorne tužbe, o kondemnatornoj tužbi, odnosno o tužbenom zahtevu, se meritorno odlučuje i to tako što se tužbeni zahtev odbija kao neosnovan. Šta to dalje znači? Ukoliko je primjera radi zahtev iz kondemnatorne tužbe nije dospeo u trenutku zaključenja glavne rasprave i sud vam odbije taj tužbeni zahtev kao neosnovan, kaže ovo potraživanje iz ugovora o zajmu nije dospelo danas na dan 9. aprila, ja zaključujem glavnu raspravu, odbijam tužbeni zahtev. To potraživanje primjera radi dospeva 1. jula. I možete, nakon što je vaš tužbeni zahtev odbijen, nakon što je ta presuda postala pravnosnažna, se odbija vaš tužbeni zahtev zato što potraživanje nije dospelo, i možete, nakon pravnosnažnosti te presude, da podnesete novu tužbu kojom tražite isto da sud naloži tuženom da vam plati to potraživanje i tu nema identiteta predmeta spora. Zašto? Zato što tužbeni zahtev nije više isti. Ono potraživanje zbog koje vam je sud u prvobitnom postupku odbio tužbeni zahtev, to potraživanje je sada dospelo. I to nije isti zahtev kao onaj zahtev koji je pravnosnažno odbijen. I zato vi možete podneti novu tužbu sa istim tužbenim zahtevom, a potraživanje vam je u međuvremenu dospelo. Da li je to pravilo? Ne, samo moment. Da li je to pravilo nepravedno prema dužniku da može da bude tužen za nedospelo potraživanje? Pa ne znam da li je pravedno ili ne. U svakom slučaju, pazite, ukoliko je tužilac tužio dužnika za nedospelo potraživanje nedospelo, kažemo, nije dospelo u trenutku zaključenja glavne rasprave. Tužilac će izgubiti u tom parničnom postupku. Posledica toga što je izgubio u tom parničnom postupku će biti da će tužilac morati da tuženom nadoknadi vođenje tog parničnog postupka, odnosno da nadoknadi troškove vođenja tog parničnog postupka. Jer je tužilac kriv u toj situaciji što je tražio zaštitu za nedospelo potraživanje, a znao je da će izgubiti. Tako da će tužilac za takvo ponašanje biti kažnjen osudom na plaćanje troškova parničnog postupka koje će pripasti tuženu. Sad, opšte je pravilo da potraživanje iz kondemnatorne tužbe treba da bude dospelo u trenutku zaključenja glavne rasprave, međutim od tog pravila postoje određeni izuzeci. Ukoliko tužilac podnosi tužbu i traži od suda da naloži tuženom da mu plaća, 10.000 dinara mesečno
svakog 5. u mesecu najkasnije na ime obaveze izdržavanja. U takvoj situaciji sud će doneti presudu koja se odnosi i na one buduće činidbe koje nisu dospele. Znači, sud donosi danas presudu i kaže, nalaže se tuženom da tužilji, primjera radi, plaća 10.000 dinara najkasnije do svakog 5. u mesecu za tekući mesec na ime obaveze zakonskog izdržavanja, i to važi sve dokle postoje uslovi za zakonsko izdržavanje. Time sud osuđuje tuženog, odnosno nalaže tuženom da plaća i one obroke zakonskog izdržavanja koji još nisu dospeli. To je izuzetak od ovog pravila. Zašto postoji taj izuzetak? Pa zato da se ne bi primoravao tužilac da svakog meseca podnosi posebnu tužbu radi naplate iznosa po osnovu zakonskog izdržavanja. On podnese tužbu kojom traži od suda da naloži tuženom da mu plaća određeni iznos ili određeni procenat svojih prihoda na ime zakonskog izdržavanja, od podnošenja tužbe pa sve dok traju uslovi za to po porodičnom zakonu, i sud time osuđuje tuženog, nalaže tuženom da plaća i buduće iznose koji nisu još dospeli u trenutku zaključenja glavne rasprave. Zašto? Da bi se sprečilo da tužilac mora za svaki poseban mesečni iznos da podnosi posebnu tužbu radi plaćanja izdržavanja. Isto to važi i kada se tužbom traži plaćanje određenih mesečnih iznosa ili takozvane rente na ime naknade štete zbog izgubljene zarade ili zbog izgubljenog izdržavanja ili zbog drugih prihoda po osnovu rada. To su ona plaćanja koja će se ponavljati u budućnosti u pravilnim vremenskim intervalima i ne bi bilo pravično u toj situaciji da se tužilac izlaže takvim troškovima da za svaki taj iznos mora da podnosi zasebnu tužbu, nego sud kad usvoji njegov tužbeni zahtev, on će naložiti tuženom da plaća te iznose, uključujući i one iznose koji nisu dospeli u trenutku zaključenja glavne rasprave. Tako je, ta presuda postaje izvršna isprava. Da. Kondemnatorna presuda je jedina od svih ovih vrsta presuda. Kondemnatorna presuda jeste izvršna isprava, jedina ima svojstvo izvršne isprave, ove druge dve, kao što ćemo vidjeti, deklarativna i konstitutivna, nemaju svojstvo izvršne isprave. Samo kad smo kod svojstva izvršnosti, koje jedino ima kondemnatorna presuda, da kažemo još nešto, a to je da kondemnatorna presuda kojom je naloženo ispunjenje neke činidbe, davanje, predaja, uzdržavanje od činjenja i tome slično, u sebi sadrži takozvani paricioni rok ili rok za dobrovoljno izvršenje činidbe. To je, ako ste nekad videli izreku presude koja kaže nalaže se tuženom da tužiocu plati iznos od 1000 dinara u roku od 15 dana od dana prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja. To u roku od 15 dana ili u nekim sporovima može taj rok biti duži, u nekim može biti kraći, to je takozvani paricioni rok. Ili kako se još naziva, rok za dobrovoljno izvršenje činidbe, mada taj naziv nije sasvim pravilan, jer to je rok čijim protekom, to je najpravilnije reći, paricioni rok je rok čijim protekom presuda postaje izvršna. Mislim na kondemnatornu presudu, jer jedino kondemnatorna presuda može imati svojstvo izvršnosti, odnosno biti izvršna isprava. Znači, protekom tog roka ona postaje izvršna. Ne može se reći da je to baš rok za dobrovoljno ispunjenje činidbe, jer vi možete činidbu dobrovoljno da ispunite u tom roku, paricionom roku,
ali možete i kasnije da je ispunite dobrovoljno i kad prođe taj rok i kad tužilac pokrene protiv vas, tužilac, odnosno kasnije će biti izvršni poverilac, pokrene protiv vas izvršni postupak, vi možete i tada dobrovoljno da izmirite tu obavezu, odnosno da izvršite tu činidbu, pa sve dok poverilac prinudnim izvršenjem ne postigne izvršenje te činidbe. Znači, kada kažemo da je kondemnatorna presuda izvršna isprava, potrebno je da je ona izvršna, da je stekla svojstvo izvršnosti, a prvi uslov je za to naravno jeste da je postala pravnosnažna i da je protekao paricioni rok ili kako se kolokvijalno naziva, rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, a u stvari rok čijim protekom presuda stiče svojstvo izvršnosti i nakon toga, nakon sticanja svojstva izvršnosti, na osnovu te presude tužilac, odnosno sada će se zvati izvršni poverilac, može da pokrene izvršni postupak. Znači, taj paricioni rok je opšti 15 dana, ali kada su u pitanju činidbe koje su nenovčane, može biti duži, može ga odrediti sud u dužem trajanju. Ono što je bitno jeste da znate da je njegov protek neophodan da bi kondemnatorna presuda postala izvršna isprava. Ako oboje ugovorne strane nisu ispunile obaveze iz sinalagmatičnog ugovora, ali jedna ugovorna strana tuži drugu, da li tu znači da će tu kondemnatornu presudu iz te parnice kasnije moći da koristi tuženi za prinudno izvršenje nad tužiocem? To su one situacije kada sud nađe da je tužiočev zahtev za činidbu osnovan, ali da je tuženi dužan da ispuni svoju obavezu samo ukoliko tužilac istovremeno ispuni svoju protivčinidbu. Pretpostavljam da mislite na tu situaciju. To se dešava u situaciji kada tužilac je podneo tužbu i traži od suda da naloži tuženom da ispuni obavezu prema njemu, a tuženi se brani i kaže da tužilac nije ispunio svoju obavezu prema tuženom, iako ta obaveza dospeva u isto vreme kad i obaveza tuženog prema tužiocu, ili ono što se u obligacionom pravu zove exceptio non ad impleti contractus. Ta situacija je sasvim moguća i dešava se u pravnom životu. U takvoj situaciji sud nalaže tuženom ispunjenje obaveze pod uslovom da tužilac ispuni istovremenu tu protivčinidbu prema tuženom. Ok, idem dalje pa ću nastaviti sa pitanjima na kraju predavanja. Nadam se da je ovo to što ste me pitali. Ok. Dobro, ako ima još nešto dodatno, slobodno na kraju predavanja pitajte. Sad ćemo nešto da kažemo o tužbi za utvrđenje ili deklarativnoj tužbi. Tužba za utvrđenje se odnosi u situacijama kada tužilac traži od suda da utvrdi da određeno pravo ili određeni pravni odnos postoji ili ne postoji, da utvrdi da određeno potraživanje postoji, da utvrdi da je došlo do povrede njegovog prava ličnosti, da utvrdi da je neka isprava istinita ili neistinita. Znači, tužba za utvrđenje, kao što sama reč kaže utvrđenje, njen predmet je utvrđenje prava, tužba za utvrđenje prava svojine, na primer. Utvrđenje postojanja nekog pravnog odnosa,
tužilac podnosi tužbu i traži da se utvrdi da između njega i tuženog postoji zaključen punovažan ugovor. Tužba kojom tužilac traži od suda da utvrdi da je tuženi nekom svojom radnjom, nekom svojom činidbom povredio njegovo pravo ličnosti. Tužba kojom tužilac traži od suda da utvrdi postojanje određenog potraživanja pre nego što je to potraživanje dospelo. Ono što je specifičnost deklaratorne tužbe jeste da se deklaratornom ili tužbom za utvrđenje postiže znatno slabija pravna zaštita od kondemnatorne tužbe, jer deklaratorna tužba, kao što sama reč kaže, ograničena je na deklaraciju, na utvrđenje da određeno pravo ili određeni pravni odnos postoji. Kad se ona podnosi? Najčešće u onim situacijama kada postoji neka pravna neizvesnost koju treba otkloniti. Tužba za utvrđenje se u tom smislu razlikuje od drugih vrsta tužbi zato što druge vrste tužbi imaju pretežno represivan karakter, odnosno podnose se onda kad je do povrede tužiočevog prava. Znači, moje potraživanje po osnovu ugovora o zajmu je dospelo i tuženi odbija da to potraživanje plati. Znači, moje pravo je već povređeno. A deklaratorna tužba se podnosi da do povrede prava ne bi došlo. Ja podnosim deklaratornu tužbu kojom tražim da sud utvrdi da između mene i tuženog postoji zaključen punovažan ugovor o zajmu. Znači, kondemnatorna tužba bi glasila: podnosim tužbu protiv tuženog i tražim od suda da mu naloži da mi plati dug po osnovu zajma. A deklaratorna tužba u toj situaciji bi glasila: podnosim tužbu protiv tuženog i tražim od suda da utvrdi postojanje ugovora o zajmu. Sa kondemnatornom presudom kojom se usvaja moj kondemnatorni tužbeni zahtev i nalaže tuženom da mi plati dug po osnovu zajma, ja, ukoliko tuženi odbija dobrovoljno da mi plati, ja ću protiv njega na osnovu te kondemnatorne presude da pokrenem na osnovu presude kojom sud samo utvrđuje da između mene i njega, mene i tuženog, postoji zaključen punovažan ugovor o zajmu. Na osnovu te presude, ja, ukoliko mi tuženi ne vrati zajam o dospelosti, ja ne mogu protiv njega da pokrenem prinudno izvršenje, jer deklaratorna presuda ne sadrži nikakvu obavezu koja se nalaže tuženom, a koja bi se prinudno izvršavala. Znači, zato je obim i kvalitet pravne zaštite koja se postiže deklaratornom tužbom znatno slabiji od one koja se postiže kondemnatornom tužbom. Jer kondemnatorna tužba koja glasi: tražim od suda da naloži tuženom da mi plati novčani iznos po osnovu ugovora o zajmu, ona u sebi već sadrži, kondemnatorna presuda kojom se usvaja takva tužba, već u sebi sadrži utvrđenje da taj ugovor o zajmu između mene i tuženog postoji. Jer ne bi sud mogao da naloži tuženom da mi plati po osnovu tog ugovora iznos koji mi duguje, ukoliko prethodno sud nije zaključio da taj ugovor između mene i tuženog postoji. Znači, kondemnatorna tužba i pravna zaštita koja se ostvaruje kondemnatornom tužbom je na neki način šira
i uključuje u sebe i pravnu zaštitu koja se ostvaruje deklaratornom tužbom. Odnos između ove dve tužbe je isključuje da kada postoji mogućnost podnošenja kondemnatorne tužbe, vi ne možete da podnesete deklaratornu tužbu, možete, ali vi za nju nemate pravni interes. Znači, deklaratorna tužba je supsidijarna tužba u odnosu na kondemnatornu. Gde se to vidi? Najbolje se to vidi na pravnom odnosu koji se tiče nekog potraživanja koje postoji između tužioca i tuženog. Ukoliko postoji potraživanje između tužioca i tuženog i tuženi se ponaša tako prema tužiocu da negira postojanje tog potraživanja, tužilac u toj situaciji može da podnese deklaratornu tužbu i da traži od suda da utvrdi da to potraživanje prema tuženom postoji. Nakon što je potraživanje dospelo, tužilac nema nikakav pravni interes da podnosi protiv tuženog deklaratornu tužbu. Zašto bi podnosio deklaratornu tužbu koja glasi utvrđuje se da prema tuženom postoji potraživanje? Ako na osnovu dospelog potraživanja može odmah da podnese kondemnatornu tužbu, da dobije kondemnatornu presudu koja će biti izvršna isprava i na osnovu koje kondemnatorne presude tužilac će kasnije moći da pokrene prinudno izvršenje. Kada sam rekao da se deklaratorna tužba podnosi u određenim situacijama nad kojima lebdi pravna neizvesnost ili pravna nesigurnost. Primer za to vam je, recimo, pokrene se ostavinski postupak iza smrti nekog lica i pojave se kao naslednici deca tog lica i pojavi se kao potencijalna naslednica žena koja tvrdi da je bila u braku s tim licem, ali matične knjige na tom području su uništene i žena ne može da dokaže postojanje braka, da je bila u braku sa ostaviocem. Ostavilac joj ništa nije ostavio putem testamenta. Jedini način da ona ostvari svoje nasledno pravo jeste kao zakonski naslednik. Međutim, to da li je ona zakonski naslednik ili ne, zavisi od toga da li je bila u braku sa tužiocem ili ne. Ali kako se to ne može dokazati, što nema izvoda iz matične knjige venčanih, radi se o području Srbije na kojem su uništene matične knjige, šta će ta žena u toj situaciji morati da uradi? Na koji način će se sprečiti da dođe do povrede njenog naslednog prava? Pa ona će morati da podnese tužbu kojom će tražiti da se utvrdi da je postojao brak između nje i ostavioca. Jer taj brak omogućava njoj svojstvo zakonskog naslednika. Znači, u ovoj situaciji kada ona podnosi tužbu i traži da se utvrdi, da sud utvrdi da je ona bila u braku s pokojnikom, još uvek nije došlo do povrede njenog naslednog prava. Ali ona upravo podnosi tu tužbu da do te povrede ne bi došlo. Svim drugim raspoloživim dokaznim sredstvima će utvrđivati. Saslušavanjem svedoka, drugim ispravama i tako dalje. Ali je ono što je bitno da se tu vidi taj preventivni karakter te tužbe. Ona se podnosi i ta žena podnosi tužbu da do povrede njenog prava ne bi došlo. Da do povrede njenog naslednog prava ne bi došlo. Jer ako sud utvrdi da je ona bila u braku s pokojnikom, ona će ostvariti svoje pravo kao njegov zakonski naslednik.
Time sud utvrđuje postojanje pravnog odnosa. Brak je pravni odnos. Tako? Brak je pravno relevantni odnos koji je uređen porodičnim zakonom. Znači, može se tražiti, objasniti razliku između deklaratorne tužbe i incidentalnog zahteva, samo da završim sa deklaratornom tužbom. Deklaratornom tužbom tužilac traži utvrđenje prava. Znači, ja podnesem tužbu protiv tuženog koji živi u mom stanu i osporava da sam ja vlasnik stana, ja podnesem tužbu protiv njega i tražim utvrđenje prava svojine. Recimo, tužba za utvrđenje prava svojine, tužba za utvrđenje prava. Mogu deklaratornom tužbom da tražim utvrđenje pravnog odnosa, i to ne samo pravnog odnosa koji sada postoji, nego, videli ste iz ovog primera, može se deklaratornom tužbom tražiti utvrđenje i pravnog odnosa koji je postojao. Ova potencijalna naslednica traži da se utvrdi da je brak između nje i ostavioca postojao. Može se tražiti deklaratornom tužbom da se utvrdi da je tužiočevo pravo ličnosti, neko od prava ličnosti, povređeno. Može se tražiti od suda, kada tužilac podnosi ovu deklaratornu tužbu, može tražiti od suda da utvrdi da je neka isprava istinita ili neistinita. Deklaratorna tužba nije ograničena samo na postojanje prava i pravnih odnosa. Kažem, bilo da su postojali u prošlosti, bilo da postoje sada. Deklaratornom tužbom se može tražiti i utvrđenje činjenica. Doduše, to je izuzetak, znači pravilo je da se deklaratornom tužbom traži utvrđenje prava, utvrđenje pravnog odnosa, utvrđenje postojanja nekog potraživanja pre njegove dospelosti, jer nakon dospelosti vi možete da tužite kondemnatornom tužbom, nemate pravni interes za deklaratornu tužbu. Može se tražiti utvrđenje povrede prava ličnosti, može se tražiti utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave, ali ovde da preciziramo, iako se u zakonu govori o istinitosti ili neistinitosti isprave, ne radi se o istinitosti u smislu istinitosti sadržaja isprave, nego predmet deklaratorne tužbe može biti autentičnost isprave. Šta znači autentičnost? Da li je ispravu izdao onaj organ ili ono lice koje je na njoj označeno kao izdavalac isprave. Znači, da li je vaše uverenje, primjera radi o redovnom školovanju, zaista izdato od strane Pravnog fakulteta u Beogradu, a ne sama sadržina tog uverenja. To je autentično. Deklaratornom tužbom se, ponavljam, pored svih ovih situacija koje su ograničene na utvrđivanje prava, pravnih odnosa, postojanja potraživanja, povreda prava ličnosti, istinitosti, neistinitosti isprave, deklaratornom tužbom se može tražiti i utvrđenje činjenice. Znači, ne samo prava i pravnih odnosa, nego i utvrđenje činjenice. Utvrđenje postojanja neke činjenice, to je izuzetak i zakon kaže da se deklaratornom tužbom može tražiti utvrđenje činjenice samo kad to zakon predviđa. Recimo, zakon o zaštiti od zlostavljanja na radu ili zakon o mobingu predviđa da radnik ili zaposleni koji je pretrpeo zlostavljanje na radu može da podnese tužbu, čiji tužbeni zahtev glasi: tražim od suda da se utvrdi da sam ja pretrpeo zlostavljanje na radu. Ili po zakonu o zabrani diskriminacije, tužilac može da tuži i traži od suda da utvrdi da je tuženi prema njemu postupao diskriminatorski. To su vam primeri deklaratornih tužbi kojima se traži utvrđenje činjenica, ali ponavljam, to su izuzeci i ti izuzeci postoje samo
kada ih zakon propisuje, odnosno kada ih zakon dozvoljava. Tako je, to su situacije u kojima je već došlo do povrede prava. Najčešće se deklaratorna tužba podnosi da ne bi došlo do povrede prava, da se utvrdi da postoji pravni odnos ili ne, ali postoji ove situacije kada se utvrđuje da je došlo do povrede prava, da je tuženi prema tužiocu ponašao se diskriminatorski ili da ga je zlostavljao na radu. Ako se utvrdi zloupotreba, da li se može podneti kondemnatorna tužba za naknadu štete? Da, naravno, može i ta. Vi možete da birate koji ćete tužbeni zahtev da podnesete u slučaju zlostavljanja na radu, ako to pitate. Možete i da tražite naknadu štete, možete da tražite i samo da se presudom utvrdi da ste bili zlostavljani na radu i da se ta presuda objavi u dnevnim novinama. Isto je i po zakonu o zabrani diskriminacije. U nekim situacijama će dovoljna satisfakcija za tužioca biti samo da se donese presuda kojom je utvrđeno da je on bio diskriminisan i da se ta presuda objavi u sredstvima javnog informisanja. Da li postoji pravni interes za tužbu ako se može na drugi način? Pa ne. Znači, pravni interes za tužbu postoji u situaciji kada ne možete zaštitu svog subjektivnog građanskog prava da ostvarite na neki drugi način. Pravni interes za podnošenje deklaratorne tužbe, za razliku od kondemnatorne tužbe, znači pravni interes za podnošenje deklaratorne tužbe se mora dokazati. Odnosno, tužilac koji podnosi deklaratornu tužbu mora da dokaže, odnosno učini verovatnim da za tu tužbu ima pravni interes. Ako to ne uradi, ta deklaratorna tužba će biti odbačena. Za razliku od kondemnatorne tužbe, gde se pravni interes za tu tužbu pretpostavlja. Znači, onaj ko podnosi kondemnatornu tužbu ne mora da dokazuje postojanje tog pravnog interesa, već se on pretpostavlja, osim ukoliko postoji neka situacija kada tužilac može svoje potraživanje da zaštiti u nekom drugom postupku. Pravni interes za podnošenje deklaratorne tužbe se mora dokazati. Kako dokazuje taj pravni interes tužilac? Pa ukoliko se recimo pravni odnos tiče nekog potraživanja, tužilac dokazuje taj pravni interes time što kaže pa ovo potraživanje nije dospelo, jer da je dospelo ja bih podneo kondemnatornu tužbu. U zavisnosti od situacije do situacije. Znači u ovom primeru sa ovom ženom koja treba da nasledi, a bila je u braku, ona kaže ja ne mogu na drugačiji način da dokažem postojanje da sam bila u braku, osim da sud donese presudu kojom se utvrđuje da sam bila u braku. Ne ulazi tu sud u meritum. Sud samo gleda da li je to jedini način da tužilac reši tu neizvesnost, da otkloni tu pravnu situaciju ili ne. Znači, vi i ja smo zaključili ugovor, recimo, o zakupu. Nismo ga zaključili u pisanoj formi, jer ne mora da se zaključi u pisanoj formi po zakonu o obligacionim odnosima. Ali vi kažete i ponašate se tako da odbijate da mi plaćate zakupninu i smatrate da sam ja vama dozvolio da u tom stanu besplatno živite. Ja ne mogu u toj situaciji, kad vi osporavate da postoji ugovor o zakupu, ne postoji nikakva isprava o tome, nismo zaključili pisani ugovor, nismo otišli kod javnog beležnika, ja u toj situaciji ne mogu drugačije da dokažem da između nas postoji taj pravni odnos, osim da vas tužim, pa da sud u parničnom postupku utvrdi da između nas postoji taj pravni odnos. Ja sam u ovom primeru sa ženom naveo da ona nema ispravu da je bila u braku jer se radi o području Srbije na kojem su uništene matične knjige. Ne postoje. Nema ih. Nema izvod iz matične knjige venčani.
Znači, pravni interes za deklaratornu tužbu tužilac dokazuje tako što uverava sud da postojanje nekog prava, nekog pravnog odnosa ne može ni na jedan drugi način da se utvrdi osim donošenjem presude po toj deklaratornoj tužbi. Sad, ono što je bitno isto da zapamtite, radili smo na prošlom času procesne pretpostavke, odnosno prošle nedelje smo govorili o procesnim pretpostavkama. Rekli smo da je jedna od procesnih pretpostavki i pravni interes za tužbu i da u slučaju da fali pravni interes za tužbu, tužba se odbacuje. Tako je i ovde. Znači, u situaciji kada tužilac ne može da dokaže pravni interes za tužbu, ta tužba će biti odbačena. Međutim, postoje određene situacije kada tužilac ne mora da dokazuje postojanje pravnog interesa za deklaratornu tužbu. To su one situacije kada ga sam zakon ovlašćuje na podnošenje deklaratorne tužbe. Na primer, tužba za utvrđenje očinstva. Znači, je regulisana zakonom, imate pravo da podnesete tu tužbu i ne morate da dokazujete pravni interes za tu tužbu. Druge situacije jeste kada vas sud u toku vanparničnog, izvršnog ili stečajnog postupka uputi na podnošenje te tužbe. U ovom primeru, sa ovim ostavinskim postupkom i ovom ženom koja ne može da dokaže da je bila u braku sa ostaviocem, nju sud ili javni beležnik, ako on vodi ostavinski postupak, uputi na parnicu da podnese tužbu da se utvrdi da je ona bila u braku. U takvoj situaciji ona ne mora da dokazuje postojanje tog pravnog interesa za tužbu, jer ju je na podnošenje te tužbe uputio sud ili javni beležnik. U kom primeru ko će biti tuženi? U ovom primeru sa ovim ostavinskim postupkom i ženom koja ne može da dokaže da je bila u braku pa podnosi tužbu za utvrđenje da je bila u braku. Tu će biti tuženi oni koji osporavaju da je ona bila u braku. To su drugi zakonski naslednici. Znači, deca iz drugog braka, primjera rada. Znači, oni će tu biti tuženi. Protiv njih će biti podneta tužba kojom će ona tražiti da se utvrdi da je bila u braku sa pokojnikom. Ono što je bitno da zapamtite jeste da se deklaratornom tužbom može tražiti utvrđenje nekog materijalno-pravnog odnosa. Znači, traži se utvrđenje da ugovor postoji ili da ugovor ne postoji, ali ne može se tražiti utvrđenje nekog procesno-pravnog odnosa. Ne može se tužbom tražiti utvrđenje da sudska presuda ne postoji ili da je sudska odluka ništava ili da je nepostojeća. Znači, potrebno je da predmet deklaratorne tužbe bude utvrđenje postojanja ili nepostojanja nekog materijalno-pravnog odnosa. Još nešto da razlučimo, odnos kondemnatorne i deklaratorne tužbe. Šta mogu da ponovim da ne postoji? Znači, pravni interes za deklaratornu tužbu mora da postoji. Tužilac mora da ga dokaže. Osim u situacijama kad ga na podnošenje deklaratorne tužbe upućuje sam zakon. Zakon kaže, reguliše neku tužbu za utvrđenje, recimo tužbu za utvrđenje učinstva, pa kaže koje može podneti, kad, u kojim rokovima i tako dalje. Tad ne morate da dokazujete postojanje pravnog interesa za tu tužbu. Ili, ako vas sud u toku ostavinskog postupka uputi na podnošenje
ove tužbe. Recimo kao što je uputio ovu ženu. Znači ne može da se utvrdi deklaratornom tužbom postojanje ili nepostojanje nekog procesno-pravnog odnosa. Može samo materijalno-pravnog odnosa. Da li postoji brak ili ne postoji brak? Da li postoji ugovor o zakupu, ugovor o zajmu, a ne možete da podnesete tužbu kojom tražite da se utvrdi da ne postoji sudska odluka ili da se utvrdi da je sudska odluka apsolutno ništa. Ono što sam počeo, vratit ću se još na ova pitanja, samo još nešto da razlučimo. Ukoliko je tužilac podneo prvo kondemnatornu tužbu, tužbu kojom traži od suda da naloži tuženom da mu plati dug po osnovu zajma. A nakon toga se podnese tužba kojom traži od suda da utvrdi da između njega i tuženog postoji zaključen punovažan ugovor o zajmu. Takva tužba bi bila nedopuštena. Takva tužba bi bila odbačena. Zato što je već u toj kondemnatornoj tužbi kojom tužilac traži od suda da naloži tuženom da plati ono što duguje po osnovu zajma. Sud kada odlučuje o toj tužbi, sud već da bi naložio tuženom da plati ono što se duguje po osnovu ugovora o zajmu, sud mora prethodno da utvrdi da taj ugovor o zajmu postoji. Znači, kondemnatorna pravna zaštita uključuje u sebi i deklaratornu pravnu zaštitu. Druga tužba bi u toj situaciji bila nedozvoljena. Znači, ukoliko je prvo podneta tužba kojom se primjera radi, traži od suda da naloži tuženom da plati dug po osnovu zajma, pa nakon toga tužilac protiv istog tuženog podnese tužbu kojom traži da sud utvrdi da između njega i tuženog postoji ugovor o zajmu. Znači, prvo je podneo kondemnatornu tužbu kojom traži da sud naloži tuženom da plati dug po osnovu ugovora o zajmu, a onda podnosi deklaratornu tužbu kojom traži od suda da utvrdi postojanje ugovora o zajmu. Takva tužba bi bila nedozvoljena, jer sud kada odlučuje o kondemnatornoj tužbi će već odlučiti o tome da li ugovor o zajmu postoji ili ne. Obrnuto bi bilo moguće. Prvo podneo tužbu za utvrđenje postojanja ugovora o zajmu, a da nakon toga protiv istog tuženog podnese tužbu kojom nalaže da tuženi plati novac po osnovu zajma. To bi bila moguća situacija. Znači, nije moguće prvo kondemnatorna tužba, pa deklaratorna tužba iz istog pravnog odnosa. Deklaratorna tužba bi bila tad odbačena kao nedozvoljena. Ali moguće je obrnuto. Prvo deklaratorna tužba, tužba za utvrđenje ugovora o zajmu, pa onda kondemnatorna. Jer je kondemnatorna šira od deklaratorna. Znači, tužba za osudu na plaćanje po osnovu ugovora o zajmu u sebi uključuje i tužbu za utvrđenje da ugovor o zajmu postoji. Zato ako je prvo podneta ta tužba za osudu na plaćanje po osnovu ugovora o zajmu, ne bi bila dozvoljena tužba kojom se traži utvrđenje da ugovor o zajmu postoji. Obrnuto je moguće da se prvo tuži da ugovor o zajmu postoji. Tako je. Onda bi ta deklaratorna presuda mogla da se koristi u ovom postupku, odnosno svi ti tužbeni zahtevi bi se spojili, od njima bi se odlučivalo u istom postupku. Nakon što se utvrdi pravnosnažno da postoji ugovor o zajmu, onda bi se samo raspravljalo o tome koliki iznos duguje
tuženi po osnovu tog ugovora o zajmu. Zato kažemo da je deklaratorna tužba supsidijerna u odnosu na kondemnatornu. Je li jasan ovaj odnos između kondemnatorne i deklaratorne tužbe? Znači, svaka kondemnacija, osuda na činidbu, uključuje u sebi i deklaraciju. Znači, svaka kondemnatorna presuda koja kaže nalaže se da se plati, uključuje u sebi utvrđenje da postoji pravo tužioca na to plaćanje. A opet bi bila nedozvoljena deklaratorna tužba i da se istovremeno podnesu obe. Opet je deklaratorna tužba tu višak, tu onda ne bi postojao pravni interes za deklaratornu tužbu u toj situaciji, ako su istovremeno podnete. To bi bila u toj situaciji, ukoliko je podneta kondemnatorna tužba, pa deklaratorna tužba, to bi bilo kršenje pravila o zabrani dvostruke litispendencije, jer bi se o postojanju prava, odnosno ugovora o zajmu, već raspravljalo u postupku po kondemnatornoj tužbi, a onda ne bi moglo istom tome da se raspravlja u postupku po deklaratornoj tužbi. To bi bila zabrana dvostruke litispendencije. Zato bi ta deklaratorna tužba koja je naknadno podneta bila odbačena kao nedozvoljena. Ako je pravni odnos činjenje, podnese se samo tužba za utvrđenje, sud je odbacuje, pa zavisi. Ukoliko činidba nije dospela, vi možete da podnesete tužbu kojom tražite da sud utvrdi da imate pravo na tu činidbu. Znači, neće uvek odbaciti. Ako je činidba dospela, šta će vam tužba za utvrđenje? Možete direktno da idete na kondemnatornu tužbu. Da podnesete tužbu za osudu na činidbu. Znači, ukoliko se tužbeni zahtev sastoji u činjenju, u činidbi, u potraživanju, dospelost je ta linija razgraničenja. Pre dospelosti postoji pravni interes za deklaratornu tužbu. Nakon dospelosti pravni interes za deklaratornu tužbu više ne postoji, jer se može podneti kondemnatorna tužba. Je li okej ovo? Dobro, da kad smo kod deklaratorne tužbe kažemo nešto i o incidentalnom zahtevu za utvrđenje, pošto je to povezano sa tim. Incidentalni zahtev za utvrđenje ili prejudicijalni zahtev za utvrđenje, kako u kojim udžbenicima se zove, kad se on podnosi, to je zahtev. Zašto se zove incidentalni? Zato što je to dodatni zahtev koji tužilac ističe u toku trajanja parnice. Znači, ukoliko tužilac istakne zahtev za utvrđenje u toku trajanja parnice, to se naziva incidentalni zahtev. Incidentalni, sporedni zahtev, umetnuti zahtev. Već postoji jedan glavni tužbeni zahtev. Koji je tužilac istakao. Recimo, ja sam podneo tužbu protiv lica A i tražim od suda da naloži licu A da mi po osnovu nekog ugovora plati iznos od 100.000 dinara. Dostavi se takva tužba tuženom na odgovor. Tuženi u odgovoru na tužbu kaže:
ja osporavam tužbeni zahtev, smatram da mi uopšte nismo bili ni u kakvom ugovornom odnosu. Znači, on kaže, između mene i tužioca ne postoji nikakav ugovor, a samim tim tužilac nema pravo ni na kakav novčani iznos po osnovu tog ugovora. U takvoj situaciji tuženi osporava postojanje nekog pravnog odnosa koji je od prejudicijalnog značaja za moj tužbeni zahtev. Drugim rečima, u pitanju je prethodno pitanje, je li tako? Jer da bi sud osudio tuženog da mi plati po osnovu nekog ugovora, sud prethodno mora da se uveri u to da između mene i tuženog postoji punovažan ugovor. A tuženi se brani u odgovoru na tužbu tako što kaže ne, između nas dvojice apsolutno ne postoji nikakav ugovor, pa samim tim ja ne mogu biti dužnik po osnovu tog ugovora. U takvoj situaciji, kada tuženi osporava postojanje tog pravnog odnosa koji ima prejudicijalni karakter, prethodi odluci o tužbenom zahtevu, ja kao tužilac mogu da ne uradim ništa. Sud u svakom slučaju će morati, da bi odlučio o mom tužbenom zahtevu, mora da se uveri da li između nas dvojice ugovor postoji ili ne. Jer je to prethodno pitanje koje prethodi odluci o tužbenom zahtevu i sud u svakom slučaju mora da ga reši. Ali ja, kao tužilac, mogu u takvoj situaciji, ukoliko mi tuženi osporava postojanje tog pravnog odnosa, koje je od značaja za odluku o osnovanosti tužbenog zahteva, ja u takvoj situaciji mogu da istaknem incidentalni zahtev za utvrđenje. Zašto incidentalni? Zato što je to umetnuti dodatni tužbeni zahtev u odnosu na onaj tužbeni zahtev koji ja već imam. Moj tužbeni zahtev glasi da mi tuženi plati novac po osnovu nekog ugovora. To je moj tužbeni zahtev. Tuženi se brani i kaže osporavam da postoji bilo kakav punovažan ugovor između. A ja onda ističem incidentalni zahtev, znači dodatni zahtev uz moj tužbeni zahtev. I kažem, tražim od suda da utvrdi da između mene i tuženog postoji zaključen punovažan ugovor o zakupu. To je incidentalni zahtev za utvrđenje. Znači zahtev koji tužilac ističe uz svoj glavni tužbeni zahtev u toku trajanja parnice, zahtev se odnosi na to da sud utvrdi postojanje nekog pravnog odnosa kojeg tuženi osporava u toku parnice. Ja tražim od suda da utvrdi da taj pravni odnos postoji. Ali kako to tražim? Kad ja to ne bih tražio, sud bi svakako morao da utvrdi da li između mene i tuženog postoji punovažan ugovor, recimo o zakupu ili ne. Ali ta odluka suda, odnosno stav suda o tome da li taj punovažan ugovor o zakupu postoji ili ne, ukoliko ja ne bih istakao incidentalni zahtev za utvrđenje postojanja tog ugovora, odluka suda o tome da li taj ugovor postoji ili ne bi bila odluka o jednom prethodnom pitanju. A znate da odluka o prethodnom pitanju ulazi u obrazloženje presude. Ako odluka o prethodnom pitanju ulazi u obrazloženje presude, to dalje znači da ta odluka o prethodnom pitanju nije obuhvaćena pravnosnažnošću te presude. Jer, kao što ćemo videti kasnije, pravnosnažnošću presude su obuhvaćene samo one odluke suda koje ulaze u izreku presude. Što dalje znači da ukoliko bi sud odlučivao o tom pitanju postojanja tog ugovora samo kao prethodnom pitanju i rekao, primjera radi obrazloženju presude, sud je našao da između tužioca i tuženog postoji ugovor o zakupu,
u nekoj novoj parnici između mene i istog tog tuženog, tuženi bi ponovo mogao da osporava da taj ugovor o zakupu postoji. Zašto? Zato što u onoj prethodnoj parnici je pitanje tog ugovora rešeno u obrazloženju presude. A obrazloženje presude nije obuhvaćeno pravnosnažnošću, što znači deluje samo u tom konkretnom parničnom postupku. Tuženi bi onda mogao u svakom novom postupku povodom tog istog ugovora da osporava njegovo postojanje. Zato što u onoj prvobitnoj parnici je sud jeste da utvrdio da je ugovor postoji, da je punovažan, ali se o tome izjasnio u obrazloženju presude, koje deluje samo u tom postupku, svim drugim postupcima neobavezno. Da bih ja kao tužilac sprečio takvo ponašanje tužen, onog trenutka kad sam ga ja tužio da mi plati po osnovu nekog ugovora, a tuženi kaže osporavam da postoji punovažan ugovor između mene i tužioca, ja onda kažem u redu, ja ističem incidentalni zahtev za utvrđenje i tražim da sud utvrdi postojanje tog ugovora. Smisao tog mog incidentalnog zahteva, tog mog dodatnog zahteva, jeste u tome da sud o postojanju tog ugovora se izjasni, odnosno da odluči o postojanju tog ugovora u izreci presude. Zašto ja to tražim? A ako sud utvrdi da taj ugovor između mene i tuženog postoji i ta odluka uđe u izreku presude, u svim kasnijim postupcima između mene i tuženog, tuženi neće moći da osporava postojanje tog ugovora. Zašto? Zato što je postojanje tog ugovora rešeno, o njemu je odlučeno u izreci presude, izreka presude je obuhvaćena materijalnom pravnosnažnošću, što znači da je to pitanje između mene i tuženog trajno rešeno. Sa dejstvom presuđene stvari, što znači da u bilo kom drugom postupku koji bi se poveo i postavi se to pitanje postojanja tog ugovora između mene i tuženog, tuženi ne može da se brani, a kaže pa sporno je da taj ugovor postoji ili ne. On može to da kaže, znači da kaže molim vas, evo postoji presuda gde je sud u izreci presude utvrdio sa dejstvom materijalne pravnosnažnosti da taj ugovor između mene i tuženog postoji. Znači, isticanjem incidentalnog zahteva za utvrđenje, ja postižem to da sud o jednom uslovljavajućem pravnom odnosu, jednom prethodnom pravnom pitanju, ne odluči u obrazloženju koje bi imalo dejstvo samo u tom postupku, nego postižem da sud o postojanju tog ugovora odluči u izreci presude sa dejstvom pravnosnažnosti i da u svim kasnijim postupcima između mene i tuženog to pitanje više ne može da se postavi. Je li jasno ovo? Znači, ja sam time što sam istakao incidentalni zahtev za utvrđenje postigo to da sud o tome odluči u izreci presude s dejstvom materijalne pravnosnažnosti i trajno sam time skinuo i to pitanje sa dnevnog reda u smislu da tuženi više nikada neće moći da dovodi u pitanje postojanje tog pravnog odnosa, tog ugovora u ovom primeru. Iako je incidentalni zahtev za utvrđenje dodatni zahtev, jer se ističe uz glavni tužbeni zahtev, glavni tužbeni zahtev je bio, da vas podsjetim, da mi tuženi plati po osnovu nekog. Po redovnom toku stvari, vi znate da je isticanje novog tužbenog zahteva, postojeći tužbeni
zahtev bi se po redovnom toku stvari smatralo, tretiralo kao preinačenje tužbe. Ako bi se tretiralo kao preinačenje tužbe, onda bi se za to preinačenje tužbe morala tražiti saglasnost tuženog. Međutim, kada tužilac ističe incidentalni zahtev za utvrđenje, onda se to ne smatra kao preinačenje tužbe, pa se samim tim ne traži saglasnost tuženog za to. Jer kad bi se tražila saglasnost tuženog za to, tuženi bi time u takvoj situaciji mogao da blokira isticanje incidentalnog zahteva za utvrđenje time što bi mogao da kaže pa ja se s tim ne slažem, ne pristajem na isticanje incidentalnog zahteva. I time bi mogao da blokira da se o tom incidentalnom zahtevu odlučuje. Međutim, zakon upravo zbog toga izričito propisuje da se stavljanje incidentalnog zahteva, iako je to dodavanje novog zahteva postojeći, glavni tužbeni zahtev, ne smatra preinačenjem tužbe, što znači da tuženi ne može da se protivi isticanju tog incidentalnih zahteva. Može da se postavi kod bilo kog tužbenog zahteva, s tim što kod deklaratornog tužbenog zahteva ne bi vam imao smisla. Incidentalni zahtev je uvek ograničen na utvrđenje. On je po svojoj prirodi utvrđujući zahtev. Tako da najviše smisla ima njegovo isticanje kod kondemnatornog tužbenog zahteva. Glavni tužbeni zahtev, kondemnatorni tužbeni zahtev. Znači, kod deklaratornog vam ne treba incidentalni, jer ste vi već kao glavni zahtev postavili deklaratorni zahtev. Incidentalni zahtev je po svojoj prirodi, po prirodi pravne zaštite koja se njime traži, uvek deklaratorni. Jer se njime traži da se utvrdi da nešto postoji, da neko pravo, pravni odnos postoji ili da ne postoji. Znači, zato će se on sretati kod kondemnatornih tužbenih zahteva. Od ovih drugih ne bi ni imao smisla. Jer jasno ovo, razlika između incidentalnog zahteva za utvrđenje prethodnog pitanja, kad se odlučuje o incidentalnom zahtevu, kakvo je dejstvo te odluke u poređenju sa dejstvom odluke o prethodnom pitanju. Dobro. Sad ćemo onda nešto da kažemo o preobražajnim ili konstitutivnim tužbama. To je treća vrsta tužbi. Preobražajna ili konstitutivne tužbe se tako zovu zbog postojanja preobražajnih ili konstitutivnih prava. A šta je preobražajno pravo? Preobražajno pravo je ono pravo koje ovlašćuje svog titulara da svojom izjavom volje ostvari neku promenu u pravnom odnosu. Zato se i zove preobražajno, u smislu preobražaja nekog pravnog odnosa, promene u nekom pravnom odnosu. Znači, postoje različite vrste preobražajnih prava. Jedna grupa preobražajnih prava su ona kod kojih njihov titular promenu u pravnom odnosu može da ostvari pukom jednostranom izjavom volje. Recimo, znate da u našem pravu važi pravilo o tome da se raskid ugovora ili otkaz ugovora može učiniti u formi jednostrane izjave volje. To je primer jednog preobražajnog prava koje se vrši jednostranom izjavom volje. Postoje preobražajna prava gde se promena u nekom pravnom odnosu može ostvariti jednostranom izjavom volje jedne ugovorne stranke, ali je potreban pristanak, odnosno saglasnost druge ugovorne strane. Recimo, kada imate izmenu ugovora zbog promenjenih okolnosti po zakonu o obligacionim odnosima, ili kada imate novaciju, opet po zakonu o obligacionim odnosima. Znači, tu nije dovoljna samo jednostrana izjava volje jedne strane, već se traži i pristanak druge strane na to.
To je druga grupa preobražajnih prava. I treća grupa preobražajnih prava jesu ona preobražajna prava gde niti jednostrana izjava volje titulara prava, niti jednostrana izjava volje plus saglasnost suprotne strane, nisu dovoljne da proizvedu promenu u takvom pravnom odnosu, već za promenu u pravnom odnosu je neophodno da se donese sudska presuda. Rekli smo da je pravilo da se ugovor raskida vansudski jednostranom izjavom volje. To je opšte pravilo neko u našem zakonu o obligacionim odnosima. Međutim, ugovor o doživotnom izdržavanju vi ne možete da raskinete jednostranom izjavom volje, nego vam je za to potrebna sudska odluka. Razvod braka, čak i ukoliko se oba supružnika slažu o tome da brak treba da se razvede, slažu se u pogledu toga ko će vršiti roditeljsko pravo u pogledu zajedničke maloletne dece, kako će drugi roditelj ostvarivati kontakte sa zajedničkom maloletnom decom, slažu se oko toga kako treba podeliti imovinu koja je stečena u toku braka. Ali ta njihova saglasnost, bez obzira što postoji u pogledu svih pitanja, ta njihova saglasnost nije dovoljna da dođe do razvoda braka. Već i u toj situaciji, kao što smo rekli, je neophodno da ti bračni drugovi podnesu predlog za sporazumni razvod braka, pa da tek onda sud svojom presudom izrekne promenu u tom pravnom odnosu, odnosno da sud svojom presudom razvede brak. Znači, preobražajne tužbe se podnose u onim situacijama kada se promena u nekom pravnom odnosu ne može ostvariti niti jednostranom izjavom volje titulara prava, niti saglasnom izjavom volje titulara prava i suprotne strane ili izjavom volje titulara i saglasnošću suprotne strane, već je za promenu u pravnom odnosu neophodno da se donese presuda. Ta presuda kojom se stvara promena u pravnom odnosu se naziva preobražajna presuda, a tužba kojom se traži od suda da svojom presudom izrekne promenu u nekom pravnom odnosu se naziva preobražajna ili konstitutivna tužba. U zavisnosti od toga kakva vrsta se promene u pravnom odnosu traži, postoje preobražajne tužbe kojima se traži od suda da zasnuje neki pravni odnos. Recimo, tužba kojom tražim od suda da u moju korist presudom ustanovi pravo službenosti. Postoje preobražajne tužbe kojom se traži od suda da izrekne promenu u nekom pravnom odnosu. Znači, sud je presudom nakon razvoda braka, sud je odredio visinu izdržavanja koju jedan bračni drug treba da plaća drugom bračnom drugu, a onda posle proteka izvesnog vremena tražilac izdržavanja podnosi tužbu i traži da sud izmeni visinu izdržavanja koju on treba da prima, ili može obrnuto, zbog promene okolnosti obveznik izdržavanja, dužnik davanja izdržavanja, da podnese tužbu kojom traži od suda da smanji visinu koja se daje na ime izdržavanja, ili je recimo presudom o razvodu braka uređeno vršenje roditeljskog prava i uređen je način na koji će drugi roditelj ostvarivati kontakt sa detetom nakon razvoda braka, a nakon nekog vremena roditelj kojem nije povereno vršenje roditeljskog prava smatra da treba češće da viđa dete i podnosi tužbu kojom traži izmenu sudske odluke kojom je uređeno vršenje
roditeljskog prava. To su vam primeri preobraženih tužbi kojima se traži promena u nekom pravnom odnosu. Na kraju postoje i preobražajne tužbe kojima se traži od suda da svojom presudom izrekne prestanak nekog pravnog odnosa, na primer, tužba kojom se traži poništaj ugovora, tužba kojom se traži poništaj braka. Ovde, za razliku od deklaratornih tužbi gde smo rekli da se deklaratornom tužbom može tražiti utvrđenje samo postojanja nekog materijalno-pravnog odnosa, ne i procesno-pravnog, od preobraženih tužbi može da se traži ne samo prestanak nekog materijalno-pravnog odnosa, tužba za poništaj braka, tužba za poništaj nekog pravnog odnosa, već se može preobraženom tužbom tražiti i poništaj nekog procesno-pravnog odnosa. Na primer, tužba kojom se traži poništaj arbitražnog sporazuma, tužba kojom se traži poništaj sudskog poravnanja, tužba kojom se traži, kojom neko treće lice traži da sud proglasi da je izvršenje na nekoj njegovoj imovini nedopušteno. To su vam primjeri tužbi kojima se traži preobražaj određenih procesno-pravnih odnosa, odnosno prestanak određenih procesno-pravnih odnosa. Tako da postoje različite vrste ovih tužbi. Kažem, podela je u zavisnosti od toga da li se traži zasnivanje pravnog odnosa, izmena u postojećem pravnom odnosu ili prestanak pravnog odnosa. Može se tražiti ne samo preobražaj materijalno-pravnog odnosa, nego i procesno-pravnog odnosa, recimo tužba za poništaj arbitražnog sporazuma, tužba za poništaj sudskog poravnanja, tužba kojom se traži od suda da proglasi da je izvršenje na nekom predmetu nedopušteno. To su vam primjeri tužbi kojima se traži prestanak nekog procesno-pravnog odnosa. Ono što je bitno i kod ove tužbe, kao i kod kondemnatorne tužbe, pravni interes za ovu tužbu se pretpostavlja. Zašto se pretpostavlja? Pa zato što se upravo radi o preobražajnim pravima gde, rekli smo, izjava volje titulara prava ili saglasna izjava volje titulara prava i druge stranke nisu dovoljne da proizvedu promenu u pravnom odnosu, nego se za promenu u pravnom odnosu traži da sud to uredi sudskom presudom. Zato se podnosi preobražajna tužba i zato se pravni interes za preobražajnu tužbu pretpostavlja. Pravni interes se sastoji u tome što tužilac hoće da postigne promenu u nekom pravnom odnosu, zasnivanje tog odnosa, izmenu tog odnosa ili prestanak, ali to ne može sam. Niti može svojom izjavom volje, niti može uz saglasnost druge ugovorne stranke. Bez obzira da li se davalac i primalac izdržavanja slažu da treba smanjiti iznos izdržavanja ili ga povećati, to nije dovoljno, to mora sud da uradi svojom odlukom. Bez obzira što se bračni drugovi slažu da brak treba da se razvede, to nije dovoljno, to mora sud da uradi svojom odlukom. Znači, nije dovoljna jednostrana ili dvostrana izjava volje za promenu u pravnom odnosu, već se traži da sam sud, odnosno neophodno je da sam sud tu promenu u pravnom odnosu izrekne svojom sudskom presudom. I ova preobražajna presuda za razliku presude nema svojstvo izvršnosti, jer nema nikakve obaveze koja je sadržana u toj konstitutivnoj presudi koja bi se prinudno izvršavala. Kad se donese presuda o razvodu braka,
kao primer jedne preobražene presude kojom se okončava jedan pravni odnos, tu ne postoji obaveza koja bi bila predmet prinudnog izvršenja. Ta presuda će se samo dostaviti matičaru koji će izvršiti upis činjenice razvoda braka u matične knjige. Znači, zato ova presuda nema dejstvo izvršnosti kao što ima kondemnatorna presuda. Znači, ono što je bitno za ove tužbe, za preobražajne tužbe, jeste da se one mogu podneti samo u onim situacijama u kojima zakon ovlašćuje titulara prava, subjektivnog građanskog prava, da tu tužbu podnese. Znači, zakon vas ovlašćuje da podnesete tužbu za poništaj braka, poništaj odluke akcionarskog društva i tako dalje i tako dalje. I samim tim, ako vas zakon na to ovlašćuje, na podnošenje tužbe za poništaj sudskog poravnanja, arbitražnog sporazuma, vi nemate nikakvu potrebu da dokazujete postojanje pravnog interesa za podnošenje jedne ovakve tužbe. Je li jasno ovo o preobraženim tužbama? Jesu vam jasne ove razlike između pojedinih vrsta tužbi? Dobro, ajde sada da ne počinjemo novu celinu. Ako imate nekih pitanja, bilo vezano za ovo, bilo vezano za bilo šta drugo, da odgovorimo na ta pitanja. Između deklaratorne tužbe i incidentalnog zahteva, deklaratorna tužba je samostalna tužba. Incidentalni zahtev je dodatni, umetnuti zahtev u parnicu koja već teče. Incidentalni zahtev je zavistan od glavnog tužbenog zahteva. Znači, njegova sudbina zavisi od glavnog tužbenog zahteva. Recimo, ako sam ja podneo tužbu da mi platite iznos po osnovu nekog ugovora, i onda vi osporavate da ugovor postoji i ja podnesem incidentalni zahtev za utvrđenje. Ukoliko ja u toku te parnice mi padne na pamet da povučem tužbu za plaćanje po osnovu ugovora, pada i incidentalni zahtev, o njemu se više neće odlučivati. Ne znam da li me razumete. Znači, incidentalni zahtev zavisi od sudbine glavnog tužbenog zahteva. Ukoliko glavnog tužbenog zahteva nema, on bude povučen, recimo, ili odbačen, ne može se o incidentalnom tužbenom zahtevu odlučivati. Tuženi ne može da podnese incidentalni zahtev, tuženi podnosi prejudicijalnu protiv tužbu. Znači, u ovoj situaciji, kada sam ja vas tužio da mi platite po osnovu nekog ugovora i vi osporavate to, ja mogu da podnesem kao tužilac incidentalni zahtev za utvrđenje. Vi kao tuženi možete da podnesete prejudicijalnu protiv tužbu. I prejudicijalna protiv tužba je usmerena na to, vi tom protiv tužbom tražite da se utvrdi da taj ugovor ne postoji. Znači, tužilac ima incidentalni zahtev za utvrđenje, a tuženi ima prejudicijalnu protiv tužbu. Ako je to jasno. Kod konstitutivnih tužbi se pretpostavlja pravni interes. Da, pretpostavlja se pravni interes zato što zakon vas ovlašćuje na podnošenje konstitutivne tužbe. Zakon propisuje kad se koja konstitutivna tužba može podneti u kojoj situaciji i zato vam nije potrebno da dokazujete pravni interes.
u presudi koja se donosi na osnovu sporazumnog razvoda braka, da presuda je u tom delu u kojem se brak razvodi, ona ima karakter preobražajne presude, ali ukoliko postoji bilo koja druga činidba tu, ta činidba se može prinudno izvršiti. Presuda se u tom delu može prinudno izvršiti. Dovoljno donese se presuda, razvodi se brak, imate deo presude kojim se odluči o troškovima postupka, na primjer. Onaj koji je obavezan da plati troškove postupka, ako ih ne plati, u tom delu, za tu činidbu, za tu obavezu plaćanja troškova, ta presuda će biti izvršna isprava i prinudno će se izvršiti. Znači, moguće je u jednom postupku kombinovati više tužbenih zahteva. Primera radi, svaka presuda kojom se odbija tužbeni zahtev kao neosnovan je po prirodi deklaratorna presuda, jer se njome utvrđuje da tužilac nema pravo koje je tužbom tražio. Ali ta presuda sadrži u sebi i odredbu da tužilac koji je izgubio u toj parnici je dužan da snosi troškove. To je činidba, to je obaveza i u tom delu će ta presuda biti izvršna isprava i moći prinudno da se izvršava. Znači, konstitutivna tužba je tužba kojom tužilac traži od suda da izrekne nastanak, promenu ili prestanak nekog prava, odnosno pravnog odnosa. Kod deklaratorne tužbe, kako da znamo da se radi o činjenicama za koje je dozvoljena ta tužba? Zato što zakon to propisuje. Zakon kaže tužilac može podneti tu tužbu zbog je, recimo, u zakonu o zabrani diskriminacije to propisano. Znači, činjenica se može biti predmet utvrđivanja deklaratorne tužbe samo kad neki posebni zakon to propisuje. Morala bi da ova udovica podnese tužbu da se utvrdi postojanje braka, jer nema dokaza da je taj brak postojao. Što se tiče ovoga šta sa predavanja, kog dela gradiva ćete biti oslobođeni, o tome još rano pričati, o tome ćemo kad budemo videli dokle će da traje ova situacija, koliko smo stigli sa gradivom, pa prema tome ćemo reći da li ćete biti oslobođeni nekog dela gradiva ili ne. Deklaratorna tužba ne može da se podnosi za buduće pravo. Znači, deklaratornom tužbom može da se utvrđuje sadašnje pravo, pravo koje je postojalo pa prestalo, ali ne može buduće pravo. Kod preinačenja tužbe, kada se traži da se izmeni zahtev da tražim 100.000 pa hoću 200.000, ako se povećava tužbeni zahtev, onda se traži saglasnost tuženog od trenutka kad se tuženi upustio u raspravljanje. Kada se sve odbacuje tužba i koji su kriterijumi, da li će biti odbačena kao ne da... A odbacuje se kada postoji neka neotklonjiva procesna smetnja, kad je sud apsolutno nenadležan, kad je tužba neuredna, a podneta je od strane punomoćnika advokata, kad je stvar pravnosnažno presuđena, kad je tužba neblagovremena, kad ne postoji pravni interes za tužbu. Imate razloge za odbacivanje tužbe, možete da nađete u članu 294 Zakona o parničnom postupku, pa ih pogledajte sve. Sledeće časa ćemo da radimo strukturu tužbe, odnosno tužbu sa više tužbenih zahteva. To će biti tema sledećeg časa. Počet ćemo od toga šta sadrži tužbeni zahtev, pa ćemo onda govoriti o tužbama sa više tužbenih zahteva.
Znači, incidentalni zahtev za utvrđenje i prejudicijalna protiv tužba, znači incidentalni zahtev podnosi tužilac. I tuženi može da podnese prejudicijalnu protiv tužbu. Mogu podneti u isto vreme. Mogu da podnesu u isto vreme zato što ukoliko tužilac povuče svoju tužbu, time je povukao i incidentalni zahtev, a o prejudicijalnoj protiv tužbi će tada morati da se odluči. Inače, ako se odluči o incidentalnom zahtevu, on će spojiti, naravno, odlučivanje o tome. Ako se odluči o incidentalnom zahtevu, neće se odlučivati o prejudicijalnoj protiv tužbi. Međutim, incidentalni zahtev za utvrđenje, ukoliko tužilac povuče tužbu, smatra se kao da incidentalni zahtev nije ni podnet. I onda će ostati prejudicijalna protiv tužba o kojoj se može odlučivati. Ako incidentalni zahtev nema smisla pa nema ili je utvrđujući, deklaratorna tužba je utvrđujuća, incidentalni zahtev je utvrđujući. Da. Kako se odlučuje kod kondemnatorne tužbe? Znači, podnese se kondemnatorna tužba prvo, a ako tuženi tokom parnice ospori postojanje prejudicijalnog prava ili pravnog odnosa, onda tužilac ističe incidentalni zahtev za utvrđenje. Može da ga istakne, ne mora. Ne podnosi deklaratornu tužbu, nego incidentalni zahtev u toj parnici. Kad bi podneo deklaratornu tužbu, to bi onda bila nova parnica. VKS odlučuje u veću od 5 sudija, da li odlučuje u veću od 3 sudije? Ne. Pravilo je da VKS odlučuje u veću od 3 sudija. Znači, VKS odlučuje u veću od 3 sudija, samo izuzetno kada odlučuje o dozvoljenosti i osnovanosti posebne revizije, a radit ćemo posebnu reviziju kasnije, tada odlučuje u veću od 5 sudija. Inače je pravilo da VKS odlučuje u veću od 3 sudija. Samo kada odlučuje, ponavljam, o dozvoljenosti i osnovanosti posebne revizije, to je specifičan vanredni pravni lek, onda u toj situaciji će odlučivati u veću od 5 sudija. Ako glavni zahtev bude povučen, znači tužba za plaćanje po osnovu nekog ugovora, a umeđu vremenu je bio podnet incidentalni zahtev da ugovor postoji, ako tužba u pogledu tog glavnog zahteva bude povučena, neće se odlučivati ni o incidentalnom zahtevu za utvrđenje. U svakom slučaju, znači, ako se odlučuje o incidentalnom zahtevu, kakva god da je odluka, on ulazi u izreku presude. Znači, to može da glasi situacija, prvi stav izreke, utvrđuje se da između tužioca i tuženog postoji punovažan ugovor o zajmu, ali odbija se tužbeni zahtev za isplatu iznosa 100.000 dinara, jer je taj iznos već plaćen. Znači, u svakom slučaju, kad je istaknut taj incidentalni zahtev, on će biti rešen, odnosno njemu će biti odlučeno u izreci presude. Ne, jeste, on je zavistan samo u smislu da ukoliko glavni tužbeni zahtev bude povučen ili odbačen, o njemu se neće odlučivati. U tom smislu je zavistan. Protiv tužba nije zavisna parnična radnja, radit ćemo protiv tužbu, ona je nezavisna. Znači, ukoliko ja podnesem tužbu, recimo da se plati iznos po osnovu nekog ugovora, a tuženi podnese protiv tužbu, da se utvrdi da taj ugovor ne postoji, ja povučem svoju tužbu. Sud će biti u obavezi da odluči o prejudicijalnoj protiv tužbi. Znači, razlika između incidentalnog zahteva za utvrđenje i prejudicijalne protiv tužbe je to što
je incidentalni zahtev za utvrđenje zavistan od tužbenog zahteva, što znači ukoliko on bude povučen ili odbačen, o incidentalnom zahtevu se neće odlučivati, a nasuprot tome, protiv tužba je samostalna parnična radnja, što znači da ako tužba bude povučena, odbačena, o protiv tužbi se mora odlučiti. Znači, to je razlika između incidentalnog zahteva za utvrđenje i prejudicijalne protiv. Znači, protiv tužba ne otpada ukoliko tužba bude povučena ili ukoliko tužba bude odbačena. Sledeći čas pa može isto u sredu u 5. Dobro. Ako je to svima ok, onda u sredu u 5 se vidimo pa ćemo pričati o tužbi sa više tužbenih zahteva, znači počet ćemo strukturu tužbe, strukturu tužbenog zahteva kakva je u našem zakonu o parničnom postupku, to će nam biti neki uvod, a onda ćemo da pričamo o različitim modalitetima kada tužilac u istoj tužbi ističe 2 ili više tužbenih zahteva, u kakvom sve međusobnom odnosu mogu da budu ti tužbeni zahtevi, pa u zavisnosti od toga kakvi su uslovi za to, kako sud odlučuje o tim zahtevima i tome slično. Tako da znate, to će biti tema za sledeći put. Znači, vidimo se u sredu, to je 15. april, u 5 popodne. Znate koja je tema i to je to.